lete ton en même temps ko nder galleji hay ko yaasi ayemo anduɗa ni tun o wara o welali mo waɗamo jonno hande ko fi ɗum yewteten inchallah léegi balaa loolu damay dem ci régie mu tegal ma benn son parce que son bi dafa am loo xam ne day aborder thème bi ñuy waxtaanee tey ndaxte daf ci wax ay paroles yoo xam ne dafa am sens donc dama leen di bàyyi ñu déglu son bi Aïda Samba bul ko sànk régie. Bonsoir encore, ou bien rebonsoir, chers téléspectateurs. Nous revoici après cette chanson qui nous en dit beaucoup, qui nous parle de ce que font les gens de nos jours. C'est-à-dire, moi, li ñuy naan ci olof di bu ma ko bëggee traduire, ñu koy naan mooy liggéey nit ki. Parce que comme ni ko kii waxee ci musique bi tey da ngay gis koo xam ne day dugg ci fu liggéey bu muy bërëb bu muy liggéeyee. Am fa benn poste bu xaw a mag rek nga gis am ku jóge fële ñëw def dara ngir bu mu ci njëriñ lu wala bu mu njëriñ ay waajuram yàqal ko nii rek et c'est valable loolu di am ci léegi bërëbu liggéeyukaay yi noonu lay amee ci biir kër yi comme te tey nag li ci biir kër yi moo ñu gën a ñor ci la ñuy waxtaane mooy lii di nga xamante ne tey da ngay gis benn belle-mère wala benn belle-sœur mu liggéey seet bi ci kër gi da ngay ñëw sëy si kër au lieu ñu lay uuf comme seen doom comme seen rakk comme seen mag mais da ngay gis chaque fois day am benn haine buy am soit dañ lay bañ ndax ki nga doon wala ndax li nga am wala li nga indaale peu importe ñu jël la liggéey la ci def loolu bon boo tàkkali laak sa jëkkër wala am ñoo xam ne ñooy nekk ci kër gi def lu ne ngir tàkkali laak sa yaayu jëkkër ba seen diggante du neexoo ngeen di dëkk ci xuloo ak xeex ñu yaakaar ne yow yaa bari problème wala léeg-léeg ñu def ko koo xam ne sax moom day sëy si nekk ci jàmm di indaale jàmm woote jàmm ñu def ko ba nga xam te ne moom tey génn ci sëy bi moo koy gënal toog ci sëy bi léegi nag damay bàyyi d'abord ñu déglu oustaz tey lan la ñuy wax ci suñu thème bi léegi nag oustaz moom daa mel ni man sama pël bi demul soriwul olofam bi soriwul kon on va se contacter de Seydou ko parce que dama war a def tuuti français beeg olof bi ngir may occasion que ñi nga xam ne tey dégguñu pël ñu mun a comprendre thème bi ak tey koo xam ni déggul tamit ni pël ni français moom tamit mun a comprendre thème bi moo tax ñuy mélanger 3 langues yi à la fois mais oustaz hande fii o affaire guerre ko anduɗon no tampini jama on parce que anday goɗɗo jombe wara e nder galle ɓe waɗaɗi fopp si tawi himo wondi e jama mo fopp ɓe ara ɓe waɗaɗi fof ɓe bonna hakkude makko e isiraɓe makko hara ñande fini to ko sonko ɓe ina kanko ɗuuɗi probléme hara ko waɗaɗo wonde ara ko hakkude ma kanko e moodi makko ma kanko e hakkude makko e famille o fopp ɓe bonna hande ko honno wiɗoge mum e ɗum no ɗuuɗiri e saare nde déjà le premier position d'abord xam nga dangay bàyyi ma ñëw si olofu tuuti rek daga amul problème sama olofu leerul noonu mais ngeen dimbali ma rek quoi amul benn problème mais xam nga seytaane lépp li ngay gis bon maanaam xam nga seytaane doomu aadama am na seytaane jinna soo xoolee comme nal jinnati wan naasi seytaane doomu aadama am na bon yàlla dafa may seytaane pouvoir bon soo xoolee nit bu bon nit su fekkee defkatu ñaawteefu mooy seeni liggéey mais yàlla nee na mun na lay jàppale parce que nit soo tàmmee lu bon yàlla dina la jàppale si loolu xam nga bi mujjantel bi yàlla nee na dinaa la toroxo bu xaw a metti xam nga moo tax xoolal yàlla soo gisee yàlla nee na soo gisee nit bu bon yi yàlla danga koy bàyyi fii mu def lu la neex mais mujjantel bi yàlla dinaa la jàpp ma toroxal bu xaw a metti quoi xam nga bu njëkkantel bi maanaam nit kii ibulisa yi yàlla dinaa leen jàppale lu mu tàmm après mu jàppale ko mais mu seytaan la ba ci kanam ba mu yaakaare seeni liggéey yëpp baax na après yàlla dinaa leen jàpp toroxal bu métti quoi moo tax nit ibulisa yi mu am pouvoir xam nga bon léegi dama leen di bëggoon prévenir que émission pour l'instant la page YouTube n'est pas disponible, mais vous pouvez nous rejoindre plutôt sur Facebook Live et nous regarder sur votre chaîne préférée Jama TV. Andi yimbe ibulisa ben. Mana neddo wondudo ibulisa Allah subhanahu tammi wadugol ko boni Allah subhanahu wa ta'ala wadate jappale. Andi nde ibulisa yaltino baba Adama ka ali janna
Allah subhanahu wa ta'ala inni cippo an ka neɗɗo huɗaɗo kala jokkuɗoma mi wattete e makko a faami on sayi iblis andi o torino ɗon baba adama o ini accanan ha ñande ummital fiyo mi waw majjingol tagore ma nden fami bon ilandema noon ñande cippiɗen ɗo iblis kanko pehe makko ko fi majjingol tagore nden rek ko fi majjingol tagore ɓiɓɓe adama ɓe ɗo fi honnum par ce que mo andi ko sabu baba men woni o yaltinira ko alijanna ay e tawde noon kadi oɗo golli ko alijanna ton ha o yaltinira sabu meɗen ilandema noon ko yaltinira sabu meɗen hande kadi o woni contre meɗen andi o wi kanko o sakkoto banu adama o iwranamo cende ɗen fof fiwo taw waɗi ko moƴƴi a faami bon ko ɗum waɗi andi sa daari aden iblisa no waɗi dangereux neɗɗo so woni seytane neɗɗo no waɗi dangereux ɓuuri seytane jinna walla iblisa mo anduɗen o a faami koko woodi voilà par ce que neɗɗo ko sokori kon siga mum no hulɓini quoi faami bon fof hino woodi no woodi fof no woodi ka société no woodi ka dewle a yiyaɗo goɗɗo gonno jombe ara ka dewgal muɗum tawa reɓe ɓe yiɗamo yiɗanama kon ƴeɗen ɓe geramo mais Allah subhanahu wa ta'ala wallitoɓe muɗum fiyon ɗum o wi mujjantel o nanguirayɓe nanguinara yagguinirgal par ce que sa ko ɓuuri hewde kon si a daari waɗowo boni tatara mecce makko ko waɗugol yimɓe ko boni ka aduna ɗo goggo sa daari ka ɓengure makko fiyo heɓu ɓiɗɗo gaynuɗo goɗɗum yombata kanko kadi est ce que a faami mujjantel makko sa yi mo ha heɓugol makko annora moƴƴuɗo a yiyata a faami mais ala fe makko dal kanko e hoore makko sa daari tammuɗo waɗugol ko boni o heɓata a daratamo ilandema ka hoore hakale ta wodi ko kelɗe mais oustas hande wono hande ko fewdiɗen ɗo hara ko jangguɓe woɓɓe ɓen hara no janggi ura noon hara ko ɓen ɓurata ɓe wallitade ndin on bonnugol piiji ayi hande goɗɗo par ce que hande mi sikki si ono jangguɓe urano si tawno ɗum ɓurtude wallitade jama o hara ɗum ɗon uytoto mais hara ko honno yarata ɗum ɗon voilà par ce que sa daari en ari Allah subhanahu wa ta'ala ni o ñande janggo hino tawa e nangoyteɓe haɓɓe bogue ka yiite hino tawa e maɓɓe karamakojo hara ko jangunoɗo inna hino jangi a faami bon ɓe o konti tawoyteɓe premier haɓɓoyte e bogue ka yiite ɓen janguɗo karamakojo hino tawa e maɓɓe fami sa daari wona hajjatul wada hajju mo nelaɗo waynitingo a faami o innano ɓe janguɓe bomɓe aryoɓe awa ɓe janguɓe bomɓe aryoɓe ɓawa fami an si tawi woni a jangi tawi woni gandal ma ngal ala ko waɗira sena lordirgal goɗɗo par ce que ko ɗum waɗi siminnu man ça fait seytane ko Allah subhanahu wa ta'ala okkimo pouvoir bon joɗon kankadi noon mo ɗaɓɓude ɗo yimɓe mo ɗaɓɓude fedde faami bon sa tammi waɗugol ko boni tun bon Allah subhanahu wa ta'ala wallete e hoore muɗum faami bon ça fait ɗum ɗon fof noon sayi ko angal gommugol Allah faami joni noon ɓen waɗoɓe ɗum kamɓe ko fedde seytane ɓen e fe seytane fof ko hunde wotere so tawi woni a jangiɗo a andi ko ɗon tawi goɗɗo aray faami a karamakojo yamirama ya waɗanan goɗɗo ko boni ya yakkanan doomu jambour est ce que faami a afsetti ɗum ɗon an e seytane fof yon andu ñande janggo fof moɗon place mon koye jahannama par ce que si tawino a jaɓama ɗo million ji si tawino a jaɓama ɗo million ji ammi ka a yakki doomu jambour a faami bon ñande yawmal qiyamata jangga a mara ko ette a remplacé ɗon ha daɗa yiite Allah ngel par ce que bakkatu ko waɗa hakkude ma e goɗɗo kon ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yafatako ma onon oustas hande ko honno hirdo on hiya goɗɗo jombe o adde e nder galle o ara hara ala ko waɗa ko gonga woɓɓe jombete adde ara kamɓe waɗete pigini fofi hara hakkude maɓɓe modi maɓɓe welta mais hara a yiyay hande goɗɗo ara o jombe wadda o ara e galle ɗen kono ara objectif makko ko goɗɗum moyno lancitira galle ɗen o lancita galle ɗen o waɗa har hakkude suka on e nene makko welata hande kadi ko sonko hara sukon sustayide nene mo koko debbo on wi wo ko ɗum ma hiya rewɓe goo kadi hara ɓe waɗere hay fiita modi maɓɓe jombu hay sino fonduno jombugol ma fondano fo e mum ɓe waɗa fiito jombu ma to daru debbo goo mais sikkuɗo ɗum fo no waɗi sens ko wonno islam wiye ɗum ɗon piiji fo ɗi piiji hunde wotere no woodi ko andanda hoore ma islam no d'accord e sa faami si par ce que si suddiɗo iɗa duwa andutude islam no yamiri modi ma jombogal rewɓe nayo a faami a du'aka wadde fiyo modi ma haɗo e ma antum a faami mais an suddi on ɗo noon hiɗa mari droit fiyo modi ma yiɗe faami hiɗa wawi fewtude hay so tawi woni ton waɗu men yaha simen iwi ɗo tun men yaha daka a faami men yaha ley to safa ɗum ɗon islamu raɗaki ɗum ɗon est ce faami hiɗa wawi wadde fiyo modi ma yiɗe est ce faami par ce que ceerno ko ɗiɗi faami bon ko moƴƴi e ko gollirowo ko moƴƴi e gollirowo ko boni est ce faami ala kulli haali noon
en wata inde ceerno koko boni kon tum par ce que torunde Allah ko ɗo tawden ɗon ko ɗo akketen ɗum e sa famille déjà hiɗa waade ka ceernojo ɗo famille sang innugo windanima lekke ko lotoɗa famille sa yaadi e ɓerde laaɓude karon ko yimɓe torani kama hakkude ma e moodi ma tun hino Allah subhanahu wa ta'ala no wawi ɗumannade a famille an e suddiɗo e hoore maɗa seɗa laɓɓini ɓerde ma ne ka nder suudu ma a naati a joolike a torike hakkude ma e moodi ma kala ko falaɗa a torike Allah ko heewi kon Allah subhanahu wa ta'ala wawma jabinande e sa famille bon wawa noon andude si a waɗi tun noon fiyo moodi ma haaɗo e ma an tun ya andu hara a waɗi hunde harmude ɗa wawi noon wadde fiyo yiɗe a faami kono sa waɗi fiyo moodi ma yiɗi an tun wiita moodi ma jombo goɗɗo goo taw ndaaro goɗɗo goo si wona ɗum ɗon hara a waɗi hunde harmude a waɗi hunde yaltinde ma e l'islam e sa faami no woodi kadi noon arayɓe e galle ko wiwɗani kon e sa faami tawa hara gorko on mo yiɗidiri e miñira e makko ɓen mo yiɗi nene makko mo nafunoɓe a faami o ara o yiila ɓernde gorko on fof o lankidira famille ji ɗin e sa faami o yakka seni diggante hakkude famille ji ɗin fof e sa ɗum ɗon kadi haray ko hunde harmude haray o waɗi ko yaltinimo e l'islam ɗum ɗon fo hara l'islam d'accord ɗum ɗon waa comme niñ ko doon waxee ci pël léegi mooy ni que famille yi nga xam ne tey ku jigéen ki dëgg la léeg-léeg moom mun nañoo sëy si kër fekk ni dañ koy tooñ def ko yenn ñaawteef yi dem sëriñtuloo ko ngir mu tàkkalikook jëkkër ji wala ngir mu tàkkalikook sago ji sax léeg-léeg wante nag tamit day am ñi léeg-léeg ñu sëy si ñëw ci kër def amuñu benn objectif bu dul tàkkalikoo seen jëkkër ak yaay ji ak jëkkër ji ak rakam yu jigéen tas kër gi ba mu ne tasar konte ñooñu nag lañu oustaz doon expliquer seen cas ni que tey mun nga dem ci sëriñ bi def lu ne ngir mu bëgg la dem nangu ñaan ci sëriñ yi wala dem ñu ñaanal la sax léeg-léeg ñoom seen bopp mais tamit dem def ni que ngir mu bëgg ma man kese loolu moom baaxul ndaxte islam da koy tere ndaxte day doon ni que da ngay fàtte ni que islam bi daf ñu ne góor ñi am nañ droit takk 4 jabar même man si dee d'accord ma ko sax mais dama koy affirmer aw saas mais parce que non parce que soo xoolee depuis yàlla bindee àdduna bi jigéen yi moo ëpp soo xoolee fi estani soo xoolee kuy wasin ni da ngay xool ni kii ñeenti jigéen juróom jigéen ba 7 jigéen mu wasine ne après soo déggee benn góor moo wasine xam nga léegi jigéen yi moo ëpp quoi kono soo demee pour sa jakar mu yem si yow kese keneen def noonu mais yeneen yi nan la war a def loolu tamit dëgg la wante oustaz nag tamit séddoo loolu yàq société bii la wante oustaz séddoo neexu kan moo bëgg séddoo jëkkër déedéet non d'accord ma de xaw ma yéen de wante man moom sama bos duma ko séddoo nag xam naa ni baaxul wante non xoole loolu war sak la kanaa xam nga am na kanaa gisoo am na yeneen jigéen waaw soo xoolee même mam Ibrahima li mu takkee aaw bi bon ànd naa moom ati moom musul am doom mais bi mu takkee ñaareel bi dafa ëmb rek aaw bi mu ëmb kono koy moom war loolu bokk war saka la kon kenn mun ko kon sama mbokku jigéen ñi dégg ngeen ko wujj bokk wërsëg la même bu neexul nañ ci muñ rek jàmm si jàlla ndaxte am na fu mu ko jàngee ñu ne ma am na texte bi gën a rëy ci bokk na ci texte yu gën a rëy yu ñu yàlla di nattuwee mooy nga am wujju ndaxte ci la yàlla di la testé ngir xam ndax yow am nga la patience teggin bi yar bi lépp ci lay feeñ soo xoolee fii yow su fekkee yow a wujj yéen da ngeen bëggante ci biir kër parce que àddina dund a dee yow exemple yàlla sori yow soo génnee fii nga bàyyi fii sa doom su fekkee yow a wujj da ngeen àndo bu rafet mais toujours sa doom du weet mun na voyager mun na feebar lépp am na moom kono benn jigéen si kër gi baaxul ok bu bon nga am même su fekkee ko oustaz déet nga am ñaar baax ba tey galle no moƴƴi acce jappalante woni hande wono yokku société bi la beaucoup wono kono hande en hiya no woodi rewɓe ɓe annduɗa ɓe addante ɗiɗaɓo ɓe gorko jombay ɗiɗaɓo adda ko galle o tawa arano waɗɗo posé ne iɗo depuis kanko e gorko ɓe rewi piiji buuɓe feƴƴindinni o ara o haɓɓito bonna e ɗum ɗon o naada affaire karama ko yaagal o bonna hakkunde aranonge moodi mum fiyo wonu hara kanko tun hara kanko tawi ɓele kadi hara neeɓi koɓe yaadi piiji buuɓe ƴawriɓe joldi o ara bonna ɗum ɗon fof hon ɗum islam wiye ɗum joni ɗum ɗon a leerana e moƴƴa kawle fo a faami par ce que gorko fof gorko so faami no dowa wonde gorko timmuɗo motoɗo essa faami par ce que gorko déjà sa addi rewɓe ɗiɗo a dowa ƴettude disposition
esa famille déjà ko ɗum waɗi gorko si tawi woni a timmi gorko tigi tigi ça fait gorko nayi woni welsindiɗo tum par ce que andi no waɗi ko worɓe buy torompotoɓe gogo angal andugol l'islam ɗon taw ko goo erreur par ce que neɗɗo si tawi woni islamu no fonctionne de ka golle ma no seytane heɓira toon doole yombata esa faami no seytane heɓira toon doole yombata par ce que galle taw si tawi nera qur'ana no jangede e majje qur'ana no fonctionne e nder ton esa faami piiji goo hay si tawi woni addama toon ko bonnata galle ɗen marsata esa faami donc goo angal wiyeteno go islam no wodi worɓe goo ça fait ɓe mérita hay jombugol rewɓe ɗiɗo par ce que ko noppi ɗiɗi ɓe jogui kala ko woɗa wolaniɓe ɓe nawa ɗum ɗon ma kala mo tawi ko ɗo ɓe ɓuuri yiɗude papon ma hara ko ɓe jombirta ko contre arano on ɗum ɗon fof na ko waɗi lawol par ce que andi suddiɗo ko Allah subahanahu wa taala fewnata e sa faami bon e Allah subahanahu wa taala inni suddiɗo ça fait no metti fi si a jombimo ko Allah walan ɗon hoddirino o wonay ɓengu ma o boni o moƴƴi fami fi si o ari surtout si tawini on jiidodi hay si tawini o ala wadde ko welatama siɗa addoya e goɗɗo o ta addir contre makko e sa fami fi ko oɗa ɓurɗa yiɗude kadi kala ko wooli wota a nanu ɗum e sa fami par ce que ɓuuri hewde rewɓe sa nananiɓe ɗum ɓe toppatama ɗon ha ɓe bonna galle ɗen tawa ko ɓe wolante ko kene ko wona kamɓe huɓɓata galle ɗen hara wona ɗum woni kala a fami gorko duwaka jogade noppi ɗiɗi ko nowru woturu duwaɗa jogade na ko wolanaɗa o nanata bon ko ɓurde kono ɗum noon lancata galle ɗen tawa debbo ɗimmo on si o ari o naata e noppi gorko ngona debbo ma ko ni way par ce que onon rewɓe hino jarani on hunde fi tasugol dewgal fi raɗagol sinamum yaltingol sinamum hino jarani on rewete ɗin fof mais gorko honon hino dowa heɓde on conscience on anda ɗum ɗon fami o anda ɓeɗo rewɓe ɗo no ɓe wiri noon debbo ma o boni o moƴƴi ko debbo ma sa fami nalaɗo maki joguitomo waaw comme ni ko oustaz doon waxee léegi ci pël comme tey li ñu doon waxee mooy ni que tey da ngay nekk ci benn sëy dëgg lañu ku nekk tey ñaan nga yàlla boo amee sa wujju ngeen dëkk ci jàmm ak salaam ngir boo génnee sa kër tey bàyyi fa sa njaboot ju tuuti ngir mu mun leen toppatoo comme si ni ay doomam la wante dafa jafe ni que tey nga am wujju ju la yërëm bëgg la fekk si la doon sarak fekk ni léegi tey wujju yi ku ci ñëw du la jàppee magam mais day ñëw jàpp la comme wujju bi nga doon ci moom rek def lu ne ngir génne la ci kër gi wala tàkkali loolu la ak sa jëkkër di la mettital ci biir kër gi doo dund jàmm kon tey man oustaz dama amoon sama deuxième laaj bi mooy ni que tey par exemple da ngay dem ci benn sëriñ nga ne ko dama bëgg a yàq diw wala même pas yàq diw sax nga ñëw rek nga ne diw daf maa def dara lii ak lii dama ko bëgg a yàq nii rek en fait amoo benn justification bu valable ni que kii def na la loo xam ne tey mënoon na yàq sa àddina wala leneen mais ñëw rek gis nit ki bañ ko nii rek dem ci sëriñ ne ko yàqal ma fu muy liggéeyee nañ ko dàq wala sëy bu mu nekk na tas ak jëkkër ji wala kii ko bëgg koo tàkkali leen ba bu ñu takkante wala déet defal ni ba du am doom ci sëy bi tey façon bu ne nit ñi ñu ngi def lu ne ngir yàq nit doomu aadama mais tey islam bi lan la ci wax loolu tamit parce que doomu aadama yi ci benn moment dañuy tooñ iblis di tooñ iblis mais à un moment donné dañoo dem ba remarqué ni tey doomu aadama moo bëri wadde danger edi hay iblis bon même xam nga même si fekkente na def na la dara sax nit même si fekkente na def na la dara sax parce que xam nga même si fekkee def na la dara sax mais jaru ko dew dem si diw pour yàkkal ma diw xam nga yawmal qiyaama am na yeneen nit yàlla ne du ko juge sax den koy jàpp rek sànni ci biir safara tellement que seeni bakkaan lu mu oppe lu mu rëy kenn du ko juge mérité wul juge sax parce que yàlla même su fekkee du ko juge ba mu amu victoire ba mu amu kii foo kay moom malayka yi dañ koy jàpp rek sànni ko ci biir safara parce que am courage pour yàkkal ma diw def ko dof wala liggéey ma diw pour mu bañ a am doom bon xam nga loolu ça fait yow genn nga voilà bon a andi ino woodi e woɓɓe goo ɓe andanɗa hoore maɗa yawmal qiyama ɓe ñaawetake sax malaika ɓe nanggaɓe tum buggo ka nder yiite tellement que ko bakkatuji maɓɓe ɗin heewi kon esami ko bakkatuji maɓɓe ɗin heewi kon par ce que ko ananɗa hoore makko hunde hulɓinide neɗɗo haysi tawi woni hara o waɗima goɗɗum hara o waɗe sax par ce que jara ay
neɗɗo kala e nangue ɗo an ɗo joni a sikkay ɗo joni hiɗa moƴƴi hara siɗa moƴƴinirde nokku goo a tawa kadi hiɗa bonnirde nokku goo hino tawama an kadi ko wallatama ɗoytugol bakkatuji ma ɗin ko yimɓe ɓen toñete kon waɗama piiji goo an kadi si a waɗama a wonay muññiɗo to woni ko waɗaɗa o inna a ittay faami par ce que an kadi ko ɗin ɗi waɗaɗa ɗon e ɗuytantama bakkatuji goo faami windaneɗa bonɗi goɗɗo ene waɗama ɗo joni toñama waɗama ɗo joni goɗɗo faami konko toñirma ɗon bakkatuji ma heefe ɗum windaneɗa moƴƴi mais si tawi no waɗima tun a wi a accata a yottoto a faami bon si tawi woni ande ɗon hande kadi a ɓeydi bonnere kadi e hoore bonnere par ce que mo wawma wadde ɗo joni no gasa yottoɗa ɓuuri ko waɗuma kon sa faami yone ɗon Allah subahanahu wa taala inni yaafe yimɓe ɓe min kadi mi yaafo on sa faami no gasa an kadi ko moƴƴuɗa o ko moƴƴuɗa hara ne wodi ko wonɗa e bonnirde kono kadi hay si tawi ni goɗɗo waɗima goɗɗi goo jara yottodirgol hande kadi est ce que wona hara ko ɓe karamakoɓe ɓuuri hara na fo min nata kadi baylan andi no woodi machallah woduɓe maɓɓe janguɓe faami no andi kadi ko duwa waɗede kon ko rewgol e lawol sirati hal mustahima hara ko si a yeehi haalangol ɓe fi piiji goo ɓe jaɓata mais la plupart hande ko ɓuura andede kon ko mbuɗɗin buy hikkini yeeso mbuɗɗin ko ɗum bonni sengoji buy kadi par ce que si a yeehi hande a yeehi woɓɓe hara ɓe jangi ɓe no laaɓani ɓe koko ɓe watta ɗo moƴƴa mais il suffit que propose aɓe somme mbuuɗi buy rek hara a gañike ɓe mais est ce que kadi hara si ɓe kamɓe kadi honno entre mon onon est ce que ɗon yewta entre mon onon mustasi ɓe karamoko ɓe no yewta buy minen karamokoɓe buy amen meɗen yewta sa faami buy amen hino yewta faami kono no wadde ɗo ɓe andanɗa hoore maɗa hara on yewtaygo e dow ga a faami kono hara koɓe yewtata ko yewtaton dow ga kon siɓe heddoy e kamɓe tun wona ɗum tun ɓe waɗata a faami hara non men fof meɗen andidirigoy par ce que kala neɗɗo mo hawtuɗa golle bon haray goɗɗigo hay tawni o suuɗoyke ma waɗi kono son feñji tun hara hiɗon andi e sa faami hara hiɗa andi ko sa a wowli e sa a wowlali e sa faami déjà hino woodi so goɗɗo innama karmakojo tigi no woodi mandeji ɗi daratama si tawino ko anduɗo karmakojo a tawi oɗo si tawini golle makko ɗen ko golle laaɓuɗe si tawini wona golle laaɓuɗe par ce que neɗɗo si tawini ko laaɓuɗo tun a tawi himo jogui annora ko feññinta golle makko ɗen ko golle laaɓuɗe par ce que no woodi ɗo e karmakoɓe goo hay yiwɗaɓe tun tawi ko wiyeteɗo annora neɗɗo laaɓuɗo kon haara ɓe jogaki par ce que siɗa gollirde ko boni konko boni ɗon feeñay e ma bon kono wona mo kala wawata andude ɗum nama kala wawata andude fami c'est ça hay tawni ka société mabɓe a ndaare ko ɓuuri hewde kon minen ɓe karmakoɓe ko minen miɗen tawa e ko woni bonude e société on kon mi tawa ko ene bonde société on kon bon ko ɗum waɗi min numaɗa ɓe inni ñande janggo hino tawa e nangoyteɓe bugue ka yiite nangue calle har si tawi karmakojo innaɗo karmakojo janggo o dogoy kam ɗo hino tawa e sa fami par ce que kaalisi kodi ɗuuɗi wo kodi ɗuuɗi ko ɗo accataɗi a faami andi ko wiyete corruption mana tormannede a faami ko hunde ɗanɗaɗa hunde harmude corruption voilà corruption ko hunde harmude est ce a faami so goɗɗo ari yeƴima ɗum milliard jani gueranankari modi par ce que ko Allah subhanahu wa taala hoddiranma kon fof anda wawa heɓude ɗum ɗon nde jarane kadi hay sa heeɓi ɗum kadi amma yay kadi acca ɗum ɗo wono hande kadi ɗen hiya ayi mo anduɗa haɗaɗa ɓiɗɗo ma gorko bajjo on o jomba hari avant mo jombude iɗon weldi ɗon nantodiri kala ko wiiɗa ko ɗum ɗon o jomba kadi o adda ɓeygu makko ara ñanama mo hiɗanma kan kadi Allah waɗa kadi hara mo laɓɓerde o hiɗana nene jiwo on o waɗanayi ɓe waɗana famille jiwo on fop kadi hara kadi mo hiɗani jiwo on kala ko heeɓi o waɗanayi jiwo on ayi neneɓe go kadi ko ɗon ɓe fuɗɗoto hiide hoore maɓɓe ɓe nannono oɗo joni o changino bi oɗo ari joni ko kanko jiwo on tun o jokke famille jiwo on ɓe ƴettanamo pehe e yaaɓe waɗa piiguiɗin fop ɓe bonnoya hakkude makko e jiwo on hara wona noon woniri no ɓuuri hewde e meɗen a faami andita par ce que si a heeɓi ɓiɗɗo ala kulli haalin ko ma o jomba o adda ka suudu a faami ɓaynaka nder galle baba makko ɗon na ɗum heɓata ɓeygu ko ƴette goɗɗo goo adda a faami wona nena makko kadi addirano déjà sa yiɓe nena ɓe waɗoɓe ɗum ko ɓay wona ɓiɗɗo maɓɓe reedu joni a calcule an on nenejo par ce que ça fait dewgal ko Allah subhanahu wa taala waɗi giggol hakkude jombidirɓe kon fayda hakkude nene e ɓiɗɗo o waɗali ngol giggol ɗon par ce que mo kala nenejo hino mari place muɗum e ɓeygu kadi no woodi place muɗum e sa famille
bon hande noon si a ndaari nene ɓe faalete ƴettude place maɓɓe ɓe ƴetta kadi place ɓeygu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen essa faami par ce que ko honɗum woni go'o majjere go'o majjere angal andugol ko fewndi essa faami ko nawlugol ɓiɗɗo ɓeygu mum majjere feƴƴaali ɗum sina ɗum an nenejo a dépassé ɗon a dépassé ɗon par ce que kamɓe ɓe wuura e gurdam maɓɓe ɗan e takko modi maɓɓe ha ɓe para ɓiɗɗo maɓɓe jomba kadi ɓe haɓɓitoɓe wuura e gurdam on ɗon ɗan ɓe haɓɓitoɓe bénéficié on no moƴƴi ko duwa waɗande ɓeygu makko voilà par ce que an ɓiɗɗo ma si tawi woni himo wadde haqqe ko woni hakkude makko e nene makko kon esa faami par ce que gorkon ko ɗum ko farlima ko avenir ɓeygu makko e ɓiɓɓe makko ɓen ko ɗum o dowa préparude esa faami en tant que noon yeru ko Allah wallanno okkimo ko mo waɗande nene makko esa faami ko woni waɗande ɓeygu makko woni préparde avenir ɓe ko si heɗo hara o sodanayɗo ɓeygu makko otowal ngal milliard ji faami malla o sodanayɗo ɓeygu makko galleji temedere ta nene makko sore ɗum wona lawol nene makko ɗum koye majjere yagal noon andi toujours ko wiɗen si tawni l'islamu famaka hara no jogui probléme par ce que debbo addaɗon himo mari place makko nene on hino andi place mum esa faami est ce que kadi usa sengo go kadi yaafo ɗon woɓɓe yeey ɓe janggi islam on ha paari mais goɗɗini kadi est ce que wona ko ɓerde par ce que a yiyay jannguɗo islam hara mo andi hino laaɓi ɗum ɗo no haɗa e islam moƴƴa duwaka waɗede kono hatta waɗugol yahay ha mimi sikki pikiɗin koko ɓerde koko ɓerde par ce que hande si ɓerde ma no laaɓi hay si tawi a jangga islam on hande no woodi piiji goo no woodi hino laaɓanma a hiiɗa ɓiɗɗo ma debbo waɗe a waɗata ɗum ɓiɗɗo goo arɗo haako ma par ce que kadi na ko ɓerde kadi par ce que woɗɗini na hara ha ko innugol ko islam on wi kon woɗɗini kadi est ce que harana e ɓerde par ce que ɗum ɗon kan noni jaa andi no woodi woɓɓe goo kamɓe ko ɓiɗɗo maɓɓe tum ɓe considéré ko ɓiɗɗo e safam et pourtant le wona noon ɓiɗɗo fof ko ɓiɗɗo fof hino fota katara bino normalement si a heeɓi ɓiɗɗo gorko yahi ha on rewɓe ɓe e ɗuuɗude o yahi o ƴettoyi ɓiɗɗo goɗɗo o addi déjà si tawinira ko nenejo famude himo duwa yiɗude on ɓuuri ɓiɗɗo makko reedu on esa par ce que on ɓiɗɗo makko reedu ɗon somi ko sudide ko yaltowo yaha safami calcula kadi on si tawini o waɗoyama joni goɗɗum kaw jomboya ton o toñoyama to andi pe lette wela ka sami kono ka hana wadde ɗum mbiɗo goɗɗo andi ko ɗum ɓenni goɗɗo fof ko ɗum nelaɗo maaki e wo huyre wotarno e neɗɗon si nden ɗo moƴƴi hara fi makko on fof moƴƴi ko ɓernde nden esafami ko wiɗa ko noon ko ɗum ɗon ɓuren tamre ko ɓerɗe ɗen woni moƴƴa esafami ko ɓerɗe ɗen woni moƴƴa anni ko ɗum ɓenniɗa wal asri innal insana ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal insana la fi khusrin illa allazina amanu andi wonugol julɗo witi woni muslimu ɗum waɗali dojelu fiya woni tun julɗo ɗum yonali esafami ko fokke waɗa amanu mu'min sa woni mu'minu on sa a wonata hasotoɗo goɗɗo a wonata gañanowo goɗɗo a wonata guerowo goɗɗo en tant que a woni mu'minu ay illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri sa woni neɗɗo mu'minu ko a wona yamirowo ko gonga yamirowo ko moƴƴi ay mooy comme ni nga ko doon waxee léegi ci pël mooy ni que dañ doon wax ni que tey da ngay dugg ci benn famille tey nga gis ni que belle-mère bi moom mooy gën a indi problème ci kër gi ndaxte da ngay gis benn belle-mère tey mu am nekk ak benn doomam bu góor képp doom bi di ko defaral lépp lu mu bëgg lépp lu mu soxla suba ngoon nekk ci mais mu gis benn jigéen takku ko indi ko ci kër gi bëgg ko loolu yéene ko lépp lu baax tamit yéene famille ku jigéen ki lu baax tamit di ko defaral nga gis yaay ji commencé gis boppam di naan man de sama doom bi léegi wàññeeku na ci man wala def na nii ci man léegi xoolatuma kii bu mu ñëwee ba tey kii nii rek la tal xoolatuma lii ak lii dem ba def lu ñaaw dem liggéey ku jigéen ki ba tàqalikook jëkkëram wala tàqalikook sagom wala def ko leneen lu ñaaw loo xam ne tey dina indi problème jaxase kër gi yàq diggante boobu moom lañ doon waxtaanee tey te on a eu à remarquer loolu c'est valable dafa bëri surtout ci ñun pël yi mën naa ko wax wala ci yeneen xeet itam mën na fekk am na fa konte tey loolu dafa sonal ñu bëri wante tamit yemuñu ci loolu ndaxte tey da ngay gis koo xam ne tamit stage haron on kafa no wana esiraɓe ma mais hara hay on kafa moodi wano be sœur ma nin hara kon pecciraɓe moodi mom ɓen hawtata tene baba ma hara ko baba tun juwo on aray ko galle adda jamma adda yo fiju jalo wondon e jang hara o hiɗama ni tun hara waɗamo wiya par ce que min mi sikki mo anduɗa on kafa moodi onon ɗon ɗiɗo gerindiro heɗe hakkunde mon kono hattano wadde ɓe ayay uju peccorgol ɓe ɗiɗo hino gerindira
nawligu ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi suddida kon ko yo Allah lan on dandu en bone ko wete nawligu kon yo Allah dandu en bone nawligu sabe ko dum wadi gorko déjà bala hinde adda rewbe dido bala ndada adda rewbe dido de doa wonde gorko timmudo tis e sa fami de doa wonde gorko timmudo tis bala ndada adda rewbe dido doa wonde gorko timmudo tis e sa fami parce que sa wonal gorko timmudo tis gomudo Allah e sa fami be trompete e sa fami on parce que suddido nawligo ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi suddido kon hino hawni sa dari peccira yagal peccirabe ko nawlirta kon hay onon hawte e modi be ngon nawlirta dum e sa fami bon parce que aydo joni goddo go hay hara ko peccira won so naati ka danki peccira ka suudu peccira makko o yi ton hara ko booliwal walla asayta tay kanko marasi gangal don fami jango darano de modi makko ha ko heba si gangal don e sa fami nga ko wadi mija sa fami e goddi go habito himo wakkili hay sina makko seebi goddum go ena ko dum kono hara ko peccira makko wona minya modi makko wona walla koto modi makko fami ko nawlata don ko fayda sina makko nawlata dum parce que ko dum mi remarque ay hande peccirabe dido hakkunde mabbe ko sinabe ndido ko be nawlindiri wo ko be nawlindiri be bonnata modi mabbe be onno hibe andi kambe kafe ay sinare o yawnte yino wawa anyude sina makko kono anyata bibbe sina makko be kono peccirabe ngaya joni wanya hay bibbe be nge modi on tigon fop de danger on don kono islam mi hakkunde be nondido parce que ko yimbe dido be andurabe ko modibe mabbe ben kafi Allah wadi be kafi nokku gotum be wondi kono be bonnindire de hakkunde mabbe bon fe non fo ko wete ko hasade kon ko ganyanendi andi sa ndari andi hay nelado molotodo immorde en ganyanendi ay min sarri iza hasada neddo si woni gagnalo ko dana parce que ganyanendi sohor yagal bawrere bernde sun sa moytaki no naba jommon ha hino pusa jommon hana amo yite parce que be ni ganyanendi dum hino nyaamira moƴƴi goddo wona andirda wona yite nge nyamirta genal yorgal non e sa fami bon kono kay goddo si tay woni aytama to o ittama to on addi on hawti on woni e galle goto ya anda wawata nyaamude sina arsike ma on fami kanko do wata nyaamude sina arsike makko fami kala ko hebi parce que nelaado maki tagore ndem fop si mobe ko do fi lorrugol ma be wawata ma lorrude sina hara Allah subhanahu wa ta'ala hollirde no kal lora don ka hebete si fo kadi hawtidi inni nafte be wawata ma nafude sina Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri non den nafara don de hebete afami hey sono esa ko anyanda lando ko anyanda lando a wawata anyande lan ko Allah subhanahu wa ta'ala joni lan ko afami andi ko dum be yimbe gagnalo be sokhori be bawlu e bernde afami kayida bo hara hibe bitti wa wondo e jawde ko asamaaw safami parce que neddo si woni neddo mo yaaja bena neddo soko o wonata à l'aise parce que ko Allah lan don foddi goddo ko o wata dum manade safami joni sa anyani sa woni tu neddo gagnando dum hina wama pusude hana ama e yite parce que on say e wawata gollude golle de modja safami parce que sida juudere do joni tay wiigol ma assalamu alaikum ida mejani landa kam loroto ida horude ida meji lorrugol bi do goddo ida wadde majjireje ida meji lorrugol goddo pidodo ya andu non en tant que bernde ma den ko non way en tant que bernde ma den ko non way yandu don ko wonda gollede kon fop ko hida bonde hida nyallude mahugol hira libugol safami safi awane ka adna do tawo ko neddo perdudo hala hara ko neddo perdudo dum ko perdina don golle ade non ko nabay dum faade ade ngi yite jahannama koko nga ko wi don kon li kon dama ke taxilu teki ko wacc olof ci liñ doon waxte wante moy ni ci relation bi di partager entre ñaari wuju peccogo ndax tay da ngay sey ci kër tamit am ben wuju beccorgol bu lay soxoré di la iñané même pas budul fofu sax bala mo sori da lay jël def la ben wuju ndax tay sa wuju bi nga bokk ak ben jëkër mën na la bañ yow kessé bëgg say doom sa wuju mën na la bañ yow kessé bëgg sa jëkër sen jëkër ji ngeen bokk bëgg ko ba du ko def dara lu bon mais tay sa wuju pecc ko da nga gis wuju pecc ko mu yéene la lu bon yéene sa jëkër lu bon yéene say doom lu bon jaral nako lu ne ci ngir liggéey la def la lu bon yakal la ta tay bu xasse ba dugg sa biir neeg wala sa saal gis fa dara lu rafet moom amu ko di bu génnee jëkër ji il faut mu am diwli mu am jalousie boobu bu muy xëy di chaque jour di ko yar ba mu màgg day dem ba loolooy tax ba léeg-léeg day jug ngir yàqal la faagagal la xatal la ci kër gi ba tax nga génn ci kër gi dañuy dem ba di la sëriñtu lu yàq sa liggéey wala bu dee da nga doon jàng yàq sa jàng ji wala bu dee da nga doon
même bu dee da ngay débrouiller di jaay lu simple nii yàqal la lépp sa àdduna ba wala dem ba tàqali koog sa sago kon te ñoo doon nañ nit ñoo xam ni dañoo dangereux ci société bi dëgg la nag société bi dañoo am tendance di accuser kii wala kii wala kii mais tey à un moment donné ki nga dëkkal ci benn kër yi ñoom ñoo gën a bon ci ñun en fait ñoom lu ñuy yàqal ki nekk ci biti sax mënuñu ko yàqal ha oustaz hande ɓe wonduɗa e nder galle ɓen koɓe bonnayma ko wonɓe ko yaasi ɓen watama hay bonnande ɗum c'est ça ande ko ɗum pullo fuuta inata wo komo ma bonamma a faami bon andino sa daari ayi ɓe toñeteɓe ɗo e exemple ɗo joni andi no woodi ɗo immintinoteɓe ñande janggo immintine gabaru mum ñande janggo ɓe waaga danka ɓe yaaɓe naatoya alijanna esa fami fo yimɓe ɓen jiɓe kono ɓe naatoroye alijanna joni so tawi woni goɗɗo woni ɗo préparé avenir makko yeehi ha ko préparata avenir makko noon tawi woni an ala ko mijoɗa sena immigol yakka on tigi waɗa on tigi guere esa fami waɗi allah subahanahu wa taala wallima esa fami par ce que ko an tammi ko boni anda noon wiɗen kon andi allah seytane ko wiɗen kon seytane o ɗaɓɓa e fedde esa fami bon himo mari fedde ko wallitomo bon o waɗa mission makko o rewna yimɓe ɓen ko ɗum waɗi ɗinde seytane neɗɗo seytane l ins ɗum ɓuuri wadde dangereux ɓuuri seytane jinna esa fami bon par ce que no wodi andanɗa hoore ma enen banu adama no wodi ko waɗeten kanji seytaneji jinnaji ɗin ɗi watta ɗum esa fami bon joni noon si a goɗɗo no préparde avenir mon a waɗi ɗo a yakki yonti ko wonnoɗo e janggude a yakki jande makko nde ko wonnoɗo waɗe commerce a yakki commerce makko on esa fami bon konko o loroto ɗon ko o soñjoto ɗon kon a faami ha o maaya tawni ko an woni sabu muɗum a faami kanko ɗum ɗon fof kanko allah subahana wa taala waɗanayi mo baraji o maaya ɗum o yimmo yo o waga danka o naata alijanna esa faami hande kadi noon an wonnoɗe wadde ɗum on bay allah lan ɗon wallima daroɗa panta ko eɗe jala sikka an a resisi esa faami on sa noon maɓɓodiraga letti allah ɗen an kadi ba feyite ɗen udditanma naata et puis déjà waɗoɓe ɗumen ko aduna ɗo taw fof otoɗa lorrade ko ɗo fof otoɗa wadde toroko faami bon wima kon ça fait si a daari ɗo darɗo tungoy wona rewɓe bamboɓe biini ɓen yahoɓe karma ko batini bama wini fi torohogol sina mum esa faami ndaaro so sina maɓɓe yalti ka galle ma yi tawni ara sina maɓɓe yaltali ka galle esa faami jooɗo seeɗa ndaara hakkude maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen si ɓe heeɓi ɗon ɓiɓɓe temedere a tawi ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ko yaari o ko addo probléme esa faami soko ɓiɓɓe rewɓe jooɗo ɗo gara heɓata dewle esa faami wona heɓugol ɓiɓɓe heɓira ɓiɓɓe no heɓiri ni a faami taw obligatoire hande kadi ane ay ɓay ko ɓiɓɓe ma a faami hara ɗum fof kala ko wiro ko probléme addata innen to koynete de ko ɓiɓɓe kaari esa faami ɓanno heɓe yalta e galle toon ça fait o fuɗɗo soñjade torohade ko aduna ɗo taw esa faami o yanon lakara to taw ya toon noon lette mawnude ɗen kadi esa faami o noon gueranoɗo ɗa ɓay sikare sisi on noon o immintino e ñande janggo o waɗa waagu nanka o naata alijanna esa faami heɓa perdi aduna heɓa perdi lakara par ce que hande min yiye kadi galleji goo a yiyay debbo o ara e nder galle o jombe o ara e nder galle ɗen hara mo añani miñiraɓe modi makko ɓen o añaɓe hara o hiɗaɓe fof sustaɓe yiide ɗum adda ha hara joni koyo geruɓe hande go a yiyay woɓɓe rewɓe ɓe jottoɓe na ɓe neeɓi ɓe jombaka ɓe hara ɓe laaɓaɓe wayno ɓe no doyira noon dal machallah joni kono hara ɓe ronku dewgal ma hara si ɓe jombama ɓe yiye tun moƴƴata hara chaque fois a yiyay wonɗo e ley on moɓe fijidata ɓe jallida e nder galle on ɓen kotoɗa maɓɓe on ma ɓen miñam maɓɓe on hara kon waɗi ɓe ɗum fi honɗum hara o hiɗaɓe ni tun soit haray mo ɓuurimo e goɗɗum e galle ɗen ma hara ko yaltingol mo e galle ɗen ma bonnalngol mo piijini ɗum par ce que min a yiyay ɗo yimɓe ɓe annduɗa ɓe bonnana e goɗɗo hara o waɗaɓe o wiyaɓe ɗum no woodi e société mais min ha joni ɗum no waɗinmi jahal ko honno jamanu wayri noon toujours koko wewɗete ko a faami ko ɗaɓɓalngol iblisa fedde hay ɓen ɗo fof ko jaaɓe fedde iblisa esa faami par ce que goɗɗo si a nani suddiɗo mana déjà so tawi woni a suddiɗo a jombama a ari e nder galle ko hanuɗa ko yuɓɓidirgol ça fait ko ƴettugol ala moodi ma ça fait suddiɗo kono woni premier so a jombama e addama e galle premier poste runduma on ko ɗum taw da yiɗude famille moodi ma on taw ɓuuri hay moodi ma esa faami tawi woni ɗa faala heɓude victoire e galle ɗen allah lan noon okkatama ɓiɓɓe barkuɓe ɗa duwa yiɗude taw famille moodi ma on taw ɓuuri hay moodi ma esa faami bon ɗum ɗon okkete to victoire okkatama ɓe antal e galle ɗen faami kono si a naati e galle a suddide ɓaɗum kadi no heewi e suddi ɓen ɓe ara ɓe naata ɓe bonna hakkude miñira e maɓɓe ɓen e moodi maɓɓe
ɓe bonidira galle ɗen fof no jarani e piiji ɗin 9 e 10 mana wiirani ɓe gera wonna meññira e mode ɓe fiwata ɓe jombe bon ɗum ɗon fof haray ko hunde nde andanɗa hoore ma ɗo safi ko hunde harmonde andanɗa hoore ma ko wiɗen kon ko puusay ɗum jommum ha yiite jahannama ko hunde nde andanɗa hoore ma ko yaltinay ɗum jommum e l'islam mooy comme ni ko doon waxee léegi mooy ni ko da ngay nekk ci biir kër gis ni ko tey kii nii day ñëw sëy si kër du bëgg rakku jëkkër ji wala magu jëkkër yu jigéen ñi du leen bëgg ba dem ba liggéey leen ba tàggali leen ci seen sago soit day am lu mu ko ëppale ci kër gi wala leneen mu dem ba tàkkali ko sagoom wala liggéey ko ba mu génn ci kër gi wala tey kooku ku ñëwoon ci moom ngir takku ko bu ñuy xasee ba ñëw ba ñaan si rek day dem am beneen tournant ngir lan ku muy foowal di ci kër gi di kaf ak moom di réew muy jëkkëru màggee wala jëkkëru rakk ji moo ko def ba du mun a am liggéey du coup ce qui fait que tey société bi dafa mujj salte hande sen ndaar yen tawa société o ngo tuunino ko wonnen ɗon tuuni hande a wata hoolade hay gooto e galle aye wonduɓe e galle gooto moodi maɓɓe ne wawi kafude nene baba ara ɓe hoolodira hiya hay worɓe ɗiɗo ɓe kafay nene baba ɓe hoolodira ma hiya nene ɓiɗɗo yahara hay hoolare ala par ce que aye nene ɓe go ɓe garay ɓeygu ɓiɗɗo maɓɓe hande hay moodi e ɓeygu mum hakkude couple ɓe annduɗa ɓenɗon no waɗi no wiya wo confiance no doit wonde base hakkude maɓɓe o gaya hara joni hakkude maɓɓe ala goɗɗo sono wawi sorde hakkude maɓɓe ko yaawi kono wiɗo miɗo wala sa daari ɗum ɗo noon ko ɗum andirta ko ɗum woni ko wiɗen ko gara société on yakkike a faami par ce que neɗɗo si tawini hay hakkude ma e moodi maɗa tawi confiance ala mais tawi hay goto hoolaki hay goto nene hoolaki ɓiɗɗo hoolaki baba ɓeygu hoolaki modi hoolaki ɓeygu mi haray kon toon ɗen e yaade andi ko ɗum o yawino ɗo hande ko société hande kadi en iwi ka hoore raay ko ɗum woni hande kadi terrain on cippi ka hoore raay andi noon terrain on ka cippi ka hoore raay wo hande kadi ko dégâts wonni e wadde ko ɗum waɗi société on ɗo ɗum dar ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala faabi en e aduna men on welata hande kadi e sa faami c'est pas facile aduna men on wawata welde hande kadi par ce que ko wiɗen kon hay gooti to hoolaki hay goto e sa faami ko siga ɗiɗo piiji no par ce que kaalisi no jarani en hay no jarani en fop nodiri woɓɓe goo kamɓe ɓe sikkay si ɓe gariɗo goɗɗo fi woto ana kaari ɓuratalan ko ɗum woni siga ɗum par ce que ilandema ñande ka heɓaɗa 40 ans ka nder teega yumma ma e sa faami bon ko ɗum arsike ma on fof windete ko heɓata kon fof e duuƴi ma ɗin fof ko ɗum windete ilande ko heɓuɗa balle capanɗe ka nder teege nene ma e sa faami ko ɗum windete kono kay goɗɗo neɗɗo on karde ɗiɗo a waɗa tun sababu woni sababu mais a wawata heɓude sina toon arsike ma on no comme no haali ɗon affaire arsike ni kadi ko noon yaare milieu ko gollete ko fof par ce que joni hay ko gollete toon kadi joni no saltiɗi trop ayiyay hande hiɗa golla si a heeɓi poste ƴawɗo seeɗa ma si a jonnama poste keso tun iwtuɗo mo wonnoɗa on hande ayiya ɓe wonɗa gulde ko kamɓe artotoma bonnude ɓe yaaɓe eto eteteɗɗin fo ɓe anda koɗɗa ɓe nokka e affaire batte koyɗe ma ɓe hibba goɗɗum ko damal ma ɓe bollidira ma e patron ɓe ma ɓe waɗa ma piiji ma ɓe hibba ko jottoɗa ɗum goɗɗum hande yeyno ha hande hay ɓe gollidata min hara joni a hoolotako ɓe wonduɗa e galle a hoolotako joni hoolare ne yeyno ha fusi ala ko rewata hande a hooloɗa tagaɗo ko honɗum noon hande hara si tawno ko honɗum wallirto en hande islam waajo ɗon men ɗon yeɗɗon men hande ko honno men duwa hen janggude ko fewndi ɗo hoolare ka wiye société o hoolare ko wiye société ko ɗum wonire société o maayi faami confiance hoolare si ala e société ko ɗum wonire société o maaya bon ko wawata ɗen inude jama sami neɗɗo fof neɗɗo yo gomu Allah sa faami anda nelaɗo makiri noon tagore nden fof si moɓodiri aduna fof si moɓodiri ɗo fi lorrugol ma sonna e sa faami ɓe wawatama lorrude sina ala Allah subhanahu wa taala hodirino ɗum ɗon lorete e sa faami mais ko wontun noon andi iblisa nde wiwɗe nde o yaltinano nde o yaltinano ka alijanna Allah indi cippo an e baba adama ka alijanna cippo faami an seytani mi raɗike ma neɗɗo huɗaɗo raɗaɗo o wi joomi an Allah ko hunde wotere petti mi faala ya waɗana o ni wota a waran ha ñande ummital har ko min sakkiteto maygol e sa faami Allah subhanahu wa taala eni gasi mi nonanima ɗum a faami ko ɗon Allah subhanahu wa taala okkimo pouvoir o e sa faami ko ɗon o ni gasi min kadi ilandema ɗo hande ɓiɓɓe baba adama o mo wonɗa saabu yaltinde alan ka alijanna ɗo mi iwranayi ɓe nano mi iwranayi ɓe ñaamo mi iwranayi ɓe funnanke ko woni seytane iwranta en woka ka asmaw par ce que ko toon arsike men won iwata cippo e sa faami
joni noon Allah subhanahu wa ta'ala inni yahu an ko a huɗaɗo ko a raɗaɗo kala jokkuɗoma mi wattima e maɓɓe safami bon ilande man nde ñande ɗon seytane kan kadi himo ɗaɓɓude fedde sami ko wiɗa ko no wodi ɗo woɓɓe go fami hara heɓe janggi ha ɓe andi ɗin piji ɗin jennen safma kono tawa har ɓaytumɓe ala imanu billahi andi muslim non toon imanu toon minen ɗo ko imanu ne ko ɗaɓɓa si a woni tun neɗɗo imanu gonɗinɗo Allah par ce que neɗɗo déjà si a woni gonɗinɗo Allah kala ko heɓuma a yondinora ko heɓuma kon ko ɗum woni julɗo haqqan gonɗinɗo Allah ko yondinorowo ko fanɗi yondinorowo ko fanɗi kon woni gonɗinɗo haqqan par ce que e nelaɗo maki wo telemma ka gandal ndaaru ɓurɓe maɓen inna min kadi mi hewtoto ustasi kaare min kadi mi janggay ha mi wawa ceerno kaaren esa fami mais telemma ka jawdi ka kalisi ndaaruɓe ɓurɗa ɓen esa fami on sa wawa andude par ce que si joni siɗa jogui ɗo joni so woni min konti banque rangon fof mooy oustaz li mu souligné léegi dafa am solo mooy ni que dafa ne tey yàlla dafa ne tey nañ xool tey booy njëkkanteel ci xam-xam nga ne naa jàng ba ëppale diw xam-xam wante bu ma daw di liggéey bu ngir ëppale diw alal te àddina bi oustaz dafa changé léegi dafa changé trop léegi fii nga toll akhiru zaman la akhiru zaman la fenɗo ko fewndiden ɗo dafa war a moytu bu baax ɗon joni ko hombo ɓuri ko ndaarugol hombo ɓuri lan jawdi mi bonnanamo voilà mami hewtitomo kono joni fewndi joni gandal ngal ko ɗum no uytiti no yeeyari ɓaawo joni yimɓe ɓen sa haali affaire gandal ngal ɓe hikkini ɗum ɗon ɓaawo ɓe ƴetti jawdi ndi hikkini yeeso hande ayiyay golluɗo duuɓi heeɓi jawdi mum ɓe anda honto e honto o rewi ha o heɓinin jawdi makko e ñallal gotal e minitaji ɓe bonnanamo fof ɓe geramo ɓe yittamo e hakkille makko ma ɓe waɗamo piiji ɓe hibba yeeso makko ma ɓe gollamo goɗɗum ha hande o perda ɗum no fof ma ƴetta fof ko watta e juuɗe maɓɓe hande noon hande kon wawɗen he waji c'est ça ndaari ko ɓuuri hewde kon hande jawle ɗen jawdi lawɗe ko ɓuuri hewde kon ɗe jawle tawi ko mystique woni e heɓorde e sa fami koso ko yawɗo o samo feetini goɗɗo wona ɓiɗɗo mum e sa fami bon ma ko waytata siga ɗin piiji ɓay nangue ɓe wari fi jawdi e sa fami bon ma no woddi ɗo woɓɓe go ɓe andanɗa hoore maɗa no woddi ɗo e duhiɓe go ɓe andanɗa woɓɓe go har ko gorgo mum ngun jonnata fi yo heɓu jawdi a fami hara heɓata ɓiɗɗo e sa fami bon e goɗɗi go ɗo ɓe ƴetta ɗo ɓiɓɓe mum feetina ɓiɓɓe mum fi jawdi ko ɓuuri hewde kon hande sa daariɗe e jawle raadu man tawata jawdi laaɓundi hino woodi e sa fami bon ɗum ɗon fof noon ko angal gommugol Allah angal yondinorgol ko fanɗi e sa par ce que ko ɗum hananno neɗɗo ka leynangue ɗo ko sa heeɓi ko dépensera a heeɓi ko sutorora wawa ɗum ɗon heɓa no rewira Allah e sa par ce que ko ɓuuri hewde kon neɗɗo sa heeɓi jawdi ɗuɗude ndin pour wawa rewde Allah c'est pas facile yombata e sa fami ko ɗum waɗi probléme o comment ko ɗum waɗi jawdi ndin si tawi woni ndi ɗuuɗi jawdi ndin si ndi ɗuuɗi tun kar hande ronkiri naɓude joomum e yiite e sa faami si a ndaari enen a ndaari ɓenni yawmal qiyama ko yimɓe temedere darnete e sa faami 100 personnes sa faami ɓenni ñande janngo ko noon ñawirte yimɓe temedere darnete e nder on temedere ɗon capanɗe jeenayyi e jeenayyi 99 personnes ɓen ɗon fof ko safara wonde yaade goto on petti ya aljanna ko ɗum waɗi ɗum e sa faami par ce que andi aduna on hottino ko neɗɗo yimɓe ko fi aduna on tum mafini ɓe kamɓe ko yo aduna on évolué tun ko yewre c'est ça le probléme neɗɗo fof nene doit yondinorgol ko fanɗi anda ɗo jawdi ndin e ɗuɗude ko ɗo wawata ndi accude e sa faami anda kadi neɗɗo kala ko waɗɗa ɗo ɗimmo ma kala ko waɗɗa ɗo ɗimmo ma anda ñande janggo Allah subahana wa taala juge yay ɗum ɗon hakkude yimɓe koko waɗɗa Allah subahana wa taala kon o yafotoma comme ko haallon ɗon kon oustas kono woniri hande mo kala ko waɗɗa kon ko ɗum jugeroyteda ñande janggo moy comme ni ko oustas waxe rek tay nit ñi dañoo jiital alal ji bàyyi ginnaaw xam-xam bi looloo tax yu bon yu bëri ëppale tey ndaxte tey boo gisee même ci kër yi da ngay dem ci benn kër yoo xam ne tey ay mag ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay mais yéenante wuñu lu baax ndax lan kii day liggéey am alal kii amul mu def lu ne ngir liggéey mag ji wala rakk ji ngir mu ñàkk wala ngir mu nanguwaat alal ji ci moom te tey hande hay ala ndaarugol ko oɗo ko minen kafi ƴiiƴan ma ko ɓiɗɗo papa ma ko ɗum ɗo han aye hande ɓe yimɓe ɓen jawdi ndin buumino ɓe gite ɗin
ɓe yiyata ko honnum Allah wi e ɗum ɗo ko ɓe ɓurata hiide kon oɗo heɓi min mi heɓali ko ɗum ɓe ɓuri ndarude hande so tawno par exemple an andi sino woduno duwaw innugol saba torike on ɗon a hetta e jawdi kaarijo fendo ara e sare nde hewtino nokku ko hande lanɗon ara ɓe dépouillaynomo oui par ce que sa daari ɗo joni a faami no wodi ɗe woɓɓe go andanda hono ɗum waɗi ɗo waɗi wona ka mellagene est ce que faami yahay warano ɓe wara kaari fi no hettira jawdi makko ndi woodi hay ɓiɓɓe goo ɓe andanda hoore maɗa ko waɗi ɓe mina bandi ɓe yew wara ba maɓɓe fi no ɓe hettira jawdi ndi fami aduna no hulɓini ko woni ɗo na ɗon haɓɓuri hulɓe ɗum ɗon fof de ko findi jawdi et pourtant ne jawdi e ɗuɗude jawdi ndin e ɗuɗude amara toon fayda ɓuri piiji ɗiɗi pet sa fami koko ñamuɗa kon e koko soduɗa coñci wattiɗa esa fami par ce que sa darniɗo building ji a wata walade sena e chambre goto esa fami bon kono nde jawdi ko hani sa heɓini ko ɗaɓɓa tun ko surora a fami saabi ko surora wawa rewde Allah fami ko ɗum noon woni intérêt jawdi ndi par ce que ndi jawdi e ɗuɗude bon si ndi woni ɗo milliard a fami ko derem ko ɗum woni hasi berteɗa sa fami o derem ma ɗo ko honno heɓirɗamo ɓaya heeɓima kadi ko honto finance uɗamo esam ɗum ɗo fof no si tawi woni rewali lawol fami haray ko probléme wonande joom muɗum haray ko par ce que ɗe jawle si tawi woni ɗe laaɓa ko ɗum ɓeni ñande janggo si tawi woni on tigui surrama ndi jawdi ko wattoyte ɗum jaani bolli ngel landanɗa hoore maɗa ko ɗum addote taare on tigui ñande janggo inno ko ɗum woni jawdi ma ndin haray ko ɗin ɗon soppata ɗon on tigui ndi ñaama on tigui ɗon bimbe kikide ko ɗum on tigui lettirte ɗon mbiye ko ɗum woni lette on tigui ɗen ñande janggo ayi mais hande ko wonɗen ɗon aduna on hulɓinike ha tawi si tawi ha naadete affaire gueɗe e nder famille goto haray ɗum avant ɗum ala avant hari e nder famille mi yedda goɗɗo go waɗa ɗimmojo mum kono ara ɓe kafa hay fos par ce que hari avant famille ji ɗi no waɗi suude en tel point yewtete mo kala no andi kaari no anniyani kaari ko ɓuuri e moƴƴude kon kono fenɗo ko wonden noon joni yimɓe ɓe yewtata est ce que kadi o manque de communication woni hande a yayi wondete e galle goto yimɓe ɓe fayda mo kala si joɗama ko salon ñande wiya hande ko dimanche ni mo kala no ko téléphone ma no ko ordinateur ma ko télé ɓe yewtata sakko hara relation woday ko witon ha yurmede heɓo e mum joni yimɓe ɓe yewtata ɓe andidirta est ce que kadi o manque de communication tawa kayem voilà andi ko noon heɓi ɗon jama on par ce que ɗo joni an ne sowna Aissa an hiɗa konti ko anduɗa kon tun ko ɗum woni ko safi hiɗa konti ɗa ɓuuri lan min kadi lan konti hilan ɓuruma safi mo kala no ɗuuri oya sami ɗum ɗo fof noon ko anduɗaɗama ko fitina e nder société par ce que Allah subahanahu wa taala hono ini inna khalaqnakum wa ja'alnakum al-qaba'ila li ta'arafu innama akramakum indallahi atqakum mi tagui on mi waɗi on façon ji mi waɗi on leƴƴi e sa fami bon min fi hila rawni an hira ɓawli fami mi ɓuuri raalima fi ɗum de e sa fami déjà hay jawdi fi hiɗa mari jawdi mimi mara e fo c'est ça fami a ɓuuri raali fi ɗum de Allah subahanahu wa taala inni ko hombo ɓuuri goɗɗo ko amminata ko ɓurɗo kulol Allah o a fami walla joni noon déjà si hiɗa andi l'islam hilan andi l'islam e sa fami si en fotti tun a tawi komi considére hoorema ɗo lan ko ɗum mi considérte e sa fami par ce que Allah subahanahu wa taala inni wo si a jaasini ɗimmo ma an kadi ñande janggo Allah subahanahu wa taala jasinoyte hakkude tagore nde a woni neɗɗo jasuɗo hakkude tagore kono banu adama wala kadi karramuna bani adama Allah subahanahu wa taala inni mi teddini banu adama ko ɗum waɗi hay ɓiɗɗo ma mo jibinɗo sa yimo il faut que jonnamo respect tedduga won hakkude ɓe kono ko ɗum heewi ɓe sa fami min miɗo konti safi mo kala no konti koko andi kon tun woni ko ɗum tun woni goɗɗum e sa min hilan ɓurma hilan ɗurima et pourtant le wona noon en fof meɗen koyen hunde wotere koyen ɓi baba adama e sa fami hay si taw woni hilan jogui milliard fami an amara hay 100 francs mais si mi yima kami considéré hoore ando yomi considéré ɗon ko ɗum wata nabde société on yeeso hande oustas comme remarque hunde wotere janggugol islam on joni yimɓe ɓen uytitike janggugol ko honno islam on dowa naɓirede yeeso honno waɗeten hande hara en ɓurta améliorade dina min kan mais yimɓe ɓen hande kala jangguɗo seeɗa wonno selude laawol yara ndara ko honno ko boni ko moƴƴinirte soit ko honno ɓe gerdata o affaire fétichon ma o affaire karama ko yaagal naata e mum hara innano jangi urano on jogito deftere
kono hande si a joyi ko maɓɓe sa inni ɓe waɗana hunde kaari bonde hiɓe wawma waɗande kala ko wiɗa ko boni si a inni ɓe waɗani joni ko moƴƴi ɓe wawata hoynugoma tum fonto juɗɗen toro famina pari mais hande si a inni ɓe waɗani yoɓe bonnani kaarijo wetata bimɓe ara yi résultat hande kadi est ce que kadi jannoɓɓen kadi ɓe duwaka ndarude honno kadi hay sino woodi maniére goo no changere bon andi ɗon par ce que ɗon welata fi par ce que fiyon o qur'an ko yiyata e qur'an on kare ko foppo hino ton sa faami ko an neɗɗo jannguɗo on ko an moƴƴinta hoorema sa faami ko an moƴƴinta par ce que ɗo joni exemple ɗo joni mi jannata joni exemple joni min hara ko mone chef de maçon walla komi chef de menuisier ari ɗo yo mi janne sa faami mi jannima ha mi gayni mi yeti kama ko ni mo jonnima golle ko ɗi hanoɗa goldirde ko ni hanoɗa goldirde sa faami par ce que no heewi ɗo e buy maître maɓɓe jannaɓe ha gayna sa faami mais ɓe acca ko maître maɓɓe janniɓe kon ɓe waɗa ko ɓe faala kon sa faami woɗɗo ɗo buy jonneteɓe ɗo joni projet ji golle ɓe ƴetta mbuɗi ɗin ɓe ñaama harade e meeɗa nanir ɓe yirde ɗum maître maɓɓe a faami ɓe salo gollude golle ɗe bon ɗum ɗon fof ko angal moƴƴugol société o sa faami bon min exemple ɗum min sambo wona kam e jangge ɗon ko fanɗi o 18 tan min e karam kam min waddi ɗon sa faami kono min araynoɓe kam eɓe fof ko mi wiyata koɓe torantoɓe Allah e hoore jang sa faami ha hande sa wati a galle maɓɓe tawi ko jan salam woni ton sa faami bon kono min hande fi hande goɗɗo ari ɗo joni ini joɓilanɗo joni million joni Ibrahima gollanan ɗo kaari sa faami Ibrahima miɗo andi ha hande pellet jeere komi mandi ko monde karanka on ha hande mi yaali ɓe gueri ɗon goɗɗo sa faami kono hilan joɗoɗan duwa joɗade heɓa conscience men enede ha hande mi yaali karanko an janne belan ɗum ɗo hino gueri goɗɗo min kadi lan duwa heɓude fulla e fayda mi namode mi guerata goɗɗo fi jawdi sa faami bon ɗum ɗon fof ko angal e moƴƴugol ɓerɗe yimɓeɓe e yiɗugol goɗɗum par ce que woɓɓe gono ɗo sikkay mana ko a heɓali kon wona ɗimmo ma jonatama dey kala ko a heɓal yande ko Allah subhanahu wa taala woma jonnude ayi sabu enen hande jeeloyiyata ɗo joni yiyaɗo ɓe hande kaarino marno hande kono hari kaarino andi ko musata ɗum mais hande hay coggu ndiyan ko gosi goɗɗo okkorimo yiyaɗo woɓɓe ɗo joni hino darna ɗo galleji ha gaynayi goɗɗum suma bon woɓɓe go ɗaɓɓa ɗo jawdi perda ɓe jiɓo andude ko honno ɓe ko ɗum watta ɗum safi ko angal ɗaɓɓirgol no laaɓiri noon sa faami bon fewde ko watta ɗum ɗon a sikkay a gañike Allah subhanahu wa taala accama mooɓa ha heewa o mabba hoppude hottere fi muɗum bona mooy comme ni ko oustaz bi waxee léegi mooy ni ko tey ñi am alal ju lew bëreetuñu da ngay gis ku am alal te alal ji lew ko comme te tey da ngay gis ku ñuy naan pour ngir mu jàng alxuraan bu demee ba ci biir am loo xam ne dañ lay jàngal la lépp lu baax li ak lépp lu ci nekk nga gis keneen bu paree nag au lieu muy jëfeelu ko luñ ko jàngal muy tànn yoonu boppam ndax ko comme nuñ ko expliqué wee tey ñu ci bëri buñ lay jàngal li ci gën a baax lañ lay jàngal mais tey da ngay gis koo xam ne jàng na xam na ni lii ak lii moo baax lii ak lii moo baaxul moom mu tànn yoon bu baaxul bi mooy ni ko jiitale xaalis bi ci kanam ni ko tey moom bu jàngee au lieu muy def ñaan yu baax yi ngir defar kër yi ngir tey gën a defaraat toogaay yi ci biir sëy yi noonu tey ku ñëw ni ko fay naa la xaalis tel ngir nga yàqal ma sëyu diw wala ngir nga defal ma dara ci lay gën a d'accord hande oustaz men ɓuri ndade kadi a yeey hande karamakoɓe goo si a yeey tunga inniɓe min de hoore hande Moussa e ma ɗo an Moussa e ma hunde kaari waɗaylam mi hiyay hunde kaari a fuɗɗoto tun explique gol ɓe innama hiɗa andi kaarijo wawɗo ni e ni o juutuɗo ma o daɓɓo ma ɓe innama o danijo ɓe fuɗɗo jahasude hakkille maɗen ha inna ko kaari ko ni o innete haala ɓe no a ko on ɓe jahasano parfois na hay ha ɓe waɗa piiji affaire o mystique o karama ko yagal parfois ko ɓe jahasay kamɓe galle ɗen e affaire supposition ji ko annduɗa wonde hara ɓe jangga hara kono ko ɗon ɓe jahasay galleji boyi boni hara ko noon ɗi lancira andi ko ɗum safe andi ko wiɗen kon andi ko wiyete karama kono toon esa faami karamoɗo kare hino toon esa faami no do ko ɓe andanɗa hoorema wonaɓe karama ko fosi karama ko wiɗen ɗo ko déjà ko ɓuuri hewde kon janngoɓe ɓen andi tiguira yeɓe tun anda no wodiro woɓɓe goo ɓurɓe hewde ɓen o tawa hara ba maɓɓe ko karama kon ɗum esa faami hara ɓe jaɓatano janngude fese ɓe anda e fosi so woni ha feƴƴi e ba maɓɓe ɓe mawɓa defte ba maɓɓe ɗen faami bona e dargo ɓenna ko ɓe karama ko node woɓɓe goo ɓe jangga esa faami hara hay ɓe lannali feññinde fatiya o esa faami ɓe mawɓa defte
ɓe nako ɓe karma ko esa fami yimɓe ko façon ɗiɗo woodi ko juutuɗo e raɓɓuɗuɗo e danejo e ɓalejo esa fami bon normalement si goɗɗo yahi kama si tawi woni hara o nawnu ko nawnare woni ko bile walla ko jinna suum ko waytata siga ɗin piiji esa fami no woodi ayeje ɗe janggata mocca on tigi walla winda jonna on tigi esa fami a tefa ko o ko juutuɗo ma ko raɓɓanago ɗo inchallah kala jokkuɗomo on tigi wawa andude esa fami par ce que so o memi ɗum ɗon tun kala jokkuɗomo on tigi wawa andude par ce que no woodi ayeje ɗanɗama howitorɗe howitorɗe hara si ceernojo on jangguiɗen ɗen tum moccima siko jinna seytane woni e ma walla ko yimɓe bomɓe si ɓattike ma tun hande kadi ɓe tayira wona andirɗa sa ƴetti mbusa okki e nder yiite esa fami hara ɓe sus tama ɓattade hande kadi esa fami bon kono mo yahi kama tawi hino nawni a fami kadu tunno o dikkira fami fajana on tigi nawnare makko nden kadi mo yahi kama goɗɗo kadi no wawi immade yaha kama oyna geranankari esa fami yakkanankari fami bon mais an guerira fino moƴƴirana on tigi waɗanamo fino moƴƴira fami o inniya waɗanan ɗum ɗo goye mais an waɗanamo fino moƴƴira mais ara jaɓari yakkangol mo waɗa fino moƴƴira mais est ce que ɓen no woodi hande ɓe annduɗa yahay expliquaɓe probléme ma innaɓe oɗo kaarijo no waɗimi hunde kaari ma kaarijo no waɗitiri ni inni fi yomɓe bonnumo est ce que no woodi hande entre maɓɓe ɓe annduɗa e aray e maɓɓe jonnaɓe mbuuri yoɓe bonnane ɓe moƴƴina eyi no woodi waɗay ɓe no woodi no woodi hay si no woodi ɓe ɗuuɗa kono no woodi waɗay ɓe ɓe ɗuuɗa mi salaki kono waɗa tigi woda ɗuuɗa mi salaki ko ɓuuri hewde kon ko bonno ɓe ɓuuri ɗuɗde sa daari hande ko ɓuuri hewde e ceerno kon kay mom ɗum noon gaysede sirata ko bonno ɓe ɓuuri ɗuɗude ko ɗum waɗi par ce que ko gande bonde ɗen ko ɗum ɓe ɓurata janggude eyyi ko ɗum waɗi société men on gayni no lancittade comme no haalirte noon ko moy comme ni ko ɗon wahi léegi moyni ko tawi sëriñ yi léegi dañoo am benn genre xeet tactique boo xam ne moo gën a tas kër yi mooy tey da ngay dem ci sëriñ di ko expliquer sa problème sa dara daa am lu lay metti wala am na lu lay daltu wala am na lu ngay gis mu commencé di la naan ku xonk ki ku xees ke ku ñuul ki ku njool ke ku gàtt ki commencé di jaxase sa xel bi di la expliquer ba nga ne est-ce que du diw mu ne la moom mii la ba di def yenn yi lu bëri looloo tas kër yu bëri ndax da ngay dem jàpp ni diw moo may def dara ak dara fekk ni kooku defu la dara noonu la ñuy def ba tas kër yu bëree bëri ci fii boo ko gisee wante tey boo xoolee nag comme ni ko Oustaz waxee woon dès le début mooy ni que tey képp ku ci ñoom ñëpp ku ciy jàng ku ne dañ lay jàngal lu baax léegi lu bon li léegi yow yaa xool ban yoon nga ci tànn te dañ leen di ñaan ni que ñoom ñu tànn yoon bu baax bi ndax tey moo ñu ëppal solo ci jamono bi ñu nekk bu ñu defee lu baax moo ñuy gënal ñun ñëpp ndaxte moom la ñuy gis njëriñam ndaxte tey gisuñu kenn koo xam ne def nga lu bon ba gis ki njëriñ Oustaz def lu bon ba pare gis ki njëriñ loolu amul fenn du coup on est obligé on doit faire ce qui est bien dans ndaxte tey sëriñ bi tey nit ñi am na tey dem na ba un moment donné yow mii di doon nit bu baax sax ragal nga dem ci sëriñ bi ngir def ay ñaan sax fi yo toranoma hande da huli yo golle karam ko innugol mo yo toranoma hunde kane parce que a hulayta taw sa yeyi o waɗete piiji gonto parce que karama ko ɓe go joni kadi no toon sinaɓe wa koɓe wondu e debbo on ma ɓe waɗamo inna sim wannimo hunde kadi maɗante piiji moƴƴuɗi ni en hummiñiɗomi ɗum ɗum ɗon fof eyyi ɗum ɗon fof ko hunde nde andanda hoore maɗa e ko ça fait ko hunde tuninede karmakoɓe ɓen esa par ce que ɓen andi pullo fotani o ko hendare wotere luɓɓinte cangol ça fait neɗɗo fof neɗɗo si exemple sa innama ɗo joni ka sanasa ka journaliste esa fami hiɗa doit hiwde ndimo journaliste ɓen fof esa fami par ce que sonata an sa waɗi ɗo joni erreur ko inete ko journaliste inde ko journaliste ɓen waɗi ɗum ɗo journaliste kaarijo waɗi ɗum ɗo a fami andi a tunini journaliste ɓen fof bon no wodduɗo e karma koye ɓuɓe andanda hoorema ko inen ko gadara ko karma ko jiidira esa fami si ɓen ari ɓe gollanɓe wona ko rewɓe landiɓe kon ɓe gollata a fami guite mabɓe ɗen iway ko ɓe landiɓe ko guite mabɓe ɗen ko rewɓe woni e wonde a fami ɗum kadi no heewi e amen en pagay fami mais ɗum ɗon fof noon ko erreur jana noon l' essentiel woni suddiɗo woni gorko mo ari kama landi kama sokola si tawni ɗe gayna huwanmo sokola makko on esa fami ɓay rewɓen e ɗuɗude esa fami na fi a heɓa heɓe fof esa fami rewɓen ko jikkuji ɗi ɓe ɓurdata sami debbo fof ko gotum mo marɗa ka suudu ma a tawi oɗa kadi ko ɗum ɗon mari ko jikkuji ɗin seedi
kono kay ɗum ɗon kay na hunde hawnire ɗon ɗum wona ruulu karmakojo ɗon ko tuningol kadi image parce que hande a yeyi debbo immiɗo yeeye karamakojo inni mo mi heɓali ɓiɗɗo ko dewgal mi faala yo wonnan duwawuji fino mi heɓira ɓiɗɗo oustage jonginala mbaɗi lekki kono ko yar ñalade karire jemmare ara mi lootama fiya heeɓu ɓe bonnana noon debbo a yeyi rewɓe ko ɓe yeehi ha ɓe wonaninoɓe probléme hande ɓe wata iwde karamakojo tuma jimmini wo ma waɗi goɗɗum wo clic ɓe yeehi ko karamakojo on hara hande kadi ɓe iwti e sago maɓɓe on voilà joni noon ko ɓen karmakoɓe tegirinide nane hino tawa ɓe Allah subahanahu wa taala eni nangoyte janggo ɓe bugoye ko yeyte hara ɓe jijetake par ce que ɓe mérita hay jijugol sa faami kene manque haray ko Allah subahanahu wa taala monaniɓe kon andi no woodi daroyteɓe ka dargal ñande janggo ɓe Allah subahanahu wa taala wi ɓe daroytake guitte yurmede e sa faami déjà goɗɗo andi ko ɗum hay ko wiyete ko wona ñammingol goɗɗo sa faami si tawi woni hara sa daari hay ɗum kaɓe janti ɗum wona sampo fi yo waɗugol yo suddiɗo yiɗi gorko ɓe wi ko interdit waɗugol ɗum si tawi woni hara wona dewgal si tawi woni wona dewgal sunna e farilla ɓenni fami bon hay ɗum haray ko interdit waɗugol e sa faami bon hay ñammingol suddiɗo si tawi woni hara wona ɓenguma sunna e farilla ko interdit par ce que ɗa wawi e ñamminde ɗo suddiɗo hande kadi hakkille makko ɗen woni e ma o wawata makkude hande kadi bon si tawi woni rek ko boni wonɗon e doginde andi wona hunde labade noon si tawi noon haray ko an karmakojo anduɗo ko fewndi andi ko ɗum tawi watta siga ɗum ɗon andi ara ɗum ko hunde halɓininde a faami joni noon ko ɗum wiɗen nane a faami andi Allah subahanahu wa taala ko wi wona ɗuɗugol gandal woni goɗɗum e sa faami bon ñintingol nelaɗo golla ko nelaɗo ɗon goma ko islam o wi kon ko ɗum ɗon woni intérêt e sa faami si tawi woni hiɗa andi ko nelaɗo wi kon hiɗa andi ko noon l'islam wi hiɗa huuli letti Allah ɗen ñande janggo hiɗa hooli Allah ɗa hooli nelaɗo bon kono kay a wata ñamminde debbo janano fi yo yiɗe faami bon ara ɗum ɗon hino hulɓini par ce que no heewi an paga no heewi no ɗe karamakoɓe buy no wori ɗo e karamakoɓe buy tawa rewɓe ɓe jooɗodi ɓe gara ɓe ƴettaɓe ara kono wiɗa ɗum ko argol ko haɓɓugol ɓe tourna haqqille debbo waɗa e muɗum wallahi no wori ɗum ko gongama selluke ke mais ko hunde probléme o mais on ɗon ko karmakoɓe kono déjà o yaltino ka l'islam no koko woodi piiji boy ko woni yewtude ɗo konko ko woodi ko société ɗo mooy comme ni nga ko waxee léegi dañ doon wax ci sëriñ yoo xam ne léegi dañoo nekk ci société bi yàq nañ ko ba mu rajaxewlu mooy ni ko tey day am ku jigéen koo xam ne day am benn problème ci këram amul doon wala bëgg jëkkër ji gën ko bëgg koo ñaanal wala bëgg a dem ñaanal ngir famille wala bëgg yéen jàmm wala dem ci benn sëriñ ne ko dama bëgg a am doom yàgg na bu ma sëy ci kër gi mais aw ma doom tey dama bëggoon am doom nga gis sëriñ bi ne ko léegi ñëwal heure tel wala ci tel jour nga ñëw ma defaral la garab nga sangoo ko dem ba léegi ku jigéen ki day dem ba accro ci sëriñ bi dem ba tàggatoog sago bi lépp lu muy def il faut mu dem ci sëriñ bi d'abord aw fa nekk ak moom ba pare pour mun a am jàmm léegi nag fekk ni ko ustaas bi loolu la ñu doon expliqué mooy ñooñu mooy genre sëriñ yoo xam ni tey ñooñu buñ deewee yàlla du leen sax boole ci ñii ñoo xam ne dañ leen di ñooñu leen di jël directement def yóbbu leen safara yal nañu yàlla musal ci nit ñu mel noonu comme te nag heure bi tey dafa xaw a saturé te heure bi mu jot na déjà léegi dama bëggoon xam oustaz tey loolu ñu tëjëlee joni ɗo ko hunde wattata ɗum mi faala leerana ka olofoɓe faama moƴƴa sa faami joni sa yiɗo woɓɓe ko joni ɓe innayyi mais haɗi ɓe joni ɓe waɗoɓe ko boni Allah subahanahu wa taala sayno walla ɓe joni mi yami gera ɗo goɗɗo mina joni Allah subahanahu wa taala no wawno salade e sa faami harami ɗum an naaki e sa faami joni la sakka yiite ngenge heeway e sa faami kadi ko wiwɗen kon e goɗɗo ça fait ilandema ka iblisa ka Allah subahanahu wa taala joni iblisa pouvoir ɗon e sa faami yimɓe waɗoɓe ko boni ɓen Allah subahanahu wa taala inni mi nennanayɓe mi accanayɓe ɓe woni ka addanɗoɓe jumpa ɓe gara ko faala e sa faami déjà sa daari yimɓe waɗoɓe piiji bomɓe ɓen ata ko ɓen ɓuuri évoluegol ko aduna ɗo hino waɗa ko faala e sa faami si goɗɗo woni kala ene engrais o tawata ko moƴƴi tungo woni e waɗude e sa faami a taway hay ko ñama tawa karango woni e heɓirde sa faami fiyo ɗum a taway no woodi woɓɓe goɗo moƴƴereji maɓɓe ɗin a taway ko to Allah subahanahu wa taala marani ɓe ɗi e sa faami sa woni noon aduna ɗo par ce que neɗɗo Allah subahana taala ni ko aduna ɗo neɗɗo si tawi woni o hulata o hersata faami Allah subahana taala ni waɗu kala ko faalaɗa e sa faami si yiɗa hula walla a hula e gerugol goɗɗo ma hula murtingol goɗɗo debbo mo andanɗa hoore maɗa a naddegal sunna e farilla woni kam wonɗon adda on ko galle ma wonda e makko ɗon a faami ma waɗana ɗum goɗɗo ma goɗɗo yaaha inna ya geranmo geranamo e sa faami
kono noon ɓayde ɗum a tammi ngol lawol on eɗi ngol lawol ɗon Allah subahanahu wa taala ni o wallete konko jiɗuɗa ɗum e sa fami ñande janggo noon o nango e ma o letta ma lette yagane par ce que lette ɗe lakara ɗen ɗe taƴata ɗe lannata e sa fami ɗe taƴata ɗe lannata joni noon si a suɓike lette ɗen lakara fi jawdi aduna ɓen ɓe Allah subahanahu wa taala ni e wattutuɓe aduna mum on lakara mum andi no woni yimɓe go ko aduna ɗo ko noon ɓe wayi ɓe ƴetti lakara ɗon ɓe wattiti aduna maɓɓe ko ɗum noon ɓuuri hewde hande e sa fami ko ɗum ɓuuri hewde hande par ce que yana tum par ce que bakkato ko waɗa ɗimo ma kon ɗande pelette Allah subahanahu wa taala yafataka ma ɗum ɗon ñande janggo noon ala toon sam faran ko itta ala toon ɗum ɗo ko ittata ko golleji ma mo iɗi ko ɗum ɗon ittete remboursé so tawni ɗa wanno goɗɗo esa kono kay mom ko hani kon goɗɗo fof goɗɗo kala ko heɓuɗa ya andu ko Allah subhanahu wa taala hoddiri ɗum ɗo e heɓete esa fami neɗɗo wona gonɗinɗo Allah subhanahu wa taala waɗa ko l'islam o wi kon e ta hay goto yaw ina ɗo kaari gerana on tigui fami bon accen hasinirangol añinirangol konnagu yagal a faami wona ko hunde nde Allah subhanahu wa taala ko safi ko ñaamay ɗum moƴƴi goɗɗo wona no yiite ngay ñamirta huɗo yorko noon esa faami ko ɗum ɗo noon ɓuuri hewde men hande la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Allah subhanahu wa taala ni goto e moɗon wonta neɗɗo gonɗinɗo Allah wonɗo julɗo haqqanta ha taw hara ko yiɗanɗa hoore ma kon ko ɗum yiɗanta musidɗo ma o esa faami jonnon mo kala ne wawi nattude ɗon hoore muɗum si tawi woni ko yiɗanɗa hoore ma kon ko ɗum yiɗanɗa musidɗo maɗa ya anda woni gonɗinɗo Allah subhanahu wa taala jan tun noon ko yiɗanɗa hoore makko a yiɗa yenugol ɗum musidɗo ɗimo ma ya ando ha joni a wonala gonɗinɗo Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala ni julɗo ndaaru hoore maɗa golle ma ɗen julde ma ɗe si tawi nde haɗima haɗugol ko boni inna salata tanha anil fahsai wal munkari nde julde ko haɗayde ko boni nde yamira ko moƴƴi neɗɗo ko noon si tawi woni hiɗa juulude julde ma nden ha nde haɗalima waɗugol ko boni ya andu ha joni haray golle ma ɗen nde ala kay jaɓede déjà neɗɗo si tawi nde woni julɗo haqqan wallahi haray golle ma ɗen hiɗa haani andude si tawi ni golle ma ɗen hino jaɓede ka Allah si tawi nde ala kay jaɓede ka Allah. Merci beaucoup, vraiment, vraiment. Je suis très contente et très émue des paroles venant de notre oustaz et des conseils qu'il nous a formulés par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Moi, ni que tey lu ñu doon waxtaanee ni que mooy li ñuy naan mystique mooy maraboutage dañu ko gën a xamee mooy Serigne Toulo. Serigne Toulo mooy yàq nit ki di def yenn yi parce que am na tamit nag ay parmi ñoom ñu baax ñoo xam ni tey boo demee ci ñoom def la dañ lay defaral ay ñaan yu baax teg la ci yoon bu baax bi tettal la yoon bu baax bi fan la ak naka la nan nga koy defee mais am na tamit ci seen biir ñoo xam ne dañoo lëndëm nañ ci yàlla musal ci ñoom ñoo xam ni benn objectif lañ am mooy tas kër yi yàq liggéey bërëbu liggéeyukaay yi kon ñooñu dañuy ñaan yàlla ñu musal ñu leen sori ñu ak ñoom te di wax ni que tey li waay def rek sa bopp te nit looy def na nga def loo xam ne leer na ni lii tey suba buñ ma ko doon fay ci bor dinaa ci kontaan te nit booy def tamit na nga def koo xam ni sax ni que man lii may def kii nii may def lii bu doon sama doom lañ ko def du ma neex kon bu ko def donc du coup mieux vaut faire le bien quand il est tôt et ne pas attendre qu'il soit trop tard pour pouvoir se rattraper. Et on aurait bien voulu tout traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas le Peul et le Wolof. Bon, j'ai aussi fait de mon mieux pour traduire Wolof et Pulaar entre-temps, mais alhamdulillah, et nous nous disons encore une fois à dimanche prochain, Inch'Allah, même heure, 15h, 16h, Inch'Allah. Merci et bonne soirée à tous et toutes.